Каракодама Катеке годаса 500 август 2014. Почни сада од ова очати песо мучиламе на вијаджи вехем со паралелама роджуди пија Катеке. Амаре мај паре условора значи кава стани динџамен Министерство за труд и социјалну политику, значи социјален стан за социјално угрожена лица, ранјива група која е, тие смо добили, а још ги уствари има и по приватном смештају. А гјакај, Катека навилам, почни сада и струјата во сметке, бележке тавене струјаче, катаро 10.000 динара, 1.000 dinara, 10.000 dinara, 8.000 dinara, 7.000 dinara. Amen puslam. Sosija kaja suma bali. Kana amen najamen. Godla. Aparata save trošin kaja struja. Najamen nitui fabrika kaj to pisara olovo, sastre, metalija i tako dalje. Nažalost, penda kava troši sa dentro men, kava morate platinen. Сарте плати сарака на пендеа меѓе. Коркоре катаро министери социјалако, уена царваца да меѓе, цариневаца да меѓе кај точе да се плати на врх главе 50 до 100 динара. Значи, ајде остави и 10 евра. 600 динара. Али сасвим се менјало овде кад смо стали на путу, u pismenoj formi i po svim sastancima da im kažemo i da im dokažemo da nije takav muhabet bio, da niste nam tako rekli, da niste sa nas upoznali sa tim problemima, on poslije sardete bolde do muhabete so kavasi tumaro kanake dikle dichen lesko hajri. Sosi maj dukhavni buci Kateke. Kaj amenda naj konika ni buci. Buci нај, нити нај вработување, нити нај кај слободна активитети кате кај ша интелент пео чавре, сијаме на свале, сијаме чавре, значи о народу кате трпин, кате сам укупно биш фамилија, биш станора, јек фамилија дуј мисив кај рисајле косоваце, канаке Avem core de vaze de save familiete din pe Kosovația, de save ca perene uslovorata e criteriumara za integraciju. Amen. Cera apeli. Katar kaptan. Dži ko Ministerstvo za trud i socijalnu politiku. Kaj te ločarala mendar, kal problemora, pošto me lično ashunden e direktore, kataro LM, znači EVN, LM, to su 3 organizacije goteke, kajva carda. Sekoj veliki objekat sa visokom širinom, sa velikom visinom, znači ova visina je već 3 metra, tamo se plaća i mora da se plati industrijska tarifa struje. Sar nije mi to jasno, a men vodi struja ni troši sara. Šain pa cerena mense. A men nimo lilen, te de namen od državljanstvo. Niti moli sadamnen te aplici sara. Niti moli sadamnen te mecena mena kate. A men moli sadamnen samo tranzit 99. Katoro rajo, ovnajđudu na kadaj dunjaja, Bogeca Dinovski, zamjenik ministra za trud i socijalnu politiku. Akanake, papir trpi svašta. O UNHCR, naročito Carstva Vilo, o Rajo Mohamed Arifi, budroma cedol pe diskriminacija u parlamente, taj cedilo, nepravda, hem budroma manga izjašnjenje, budroma molisaralen, budroma ko sastanko roda lendar, Motalenđe su si očači peka, a men najmen pare sarte počina istruja. Najmen pare sarte džako doktori. Najmen pare sarte bičalaj čavrena ni škola. Najmen soha, najmen sopija. I socijala, kovako ljol, kovako ni ljol. Greši sarda, koda kibuti. Kibuti ulo samo 3 mase.
1 масек. Фодлалео газда катерибуција цело бизу буцако и фамилија ацили бизу социјалако. Значи, трпим. Фактички, маскар одола фамилија сема виме. Значи, нити социјала, нити вработен, а и симан цаве савешајте церен буци, нити канцик, апсолутно. Па сарша им интересарте платинави струја месечно 10.000 динара, 12.000 динара. Дали постои могушност да Македонија буде Швајцарска па да дава такvu vrstu социјале? Sa 30-40 евра да се стигне на 200 евра да се плаќа струја. Моментално, канаке ке палунеđi веса, моментално ке палунеđi веса само шајте вачарав кај акатеке. Авенте дичен, ОУНХЦР, авенте дичен дисаве невладине организации, значи меđunarodnih организација, сарсуци ОУНХЦР, па волте дичело Министерство за труд и социјалну политику, РАјО, Катара Центар за интеграцију, Саромујо, Магде, Надица и слично томе, Авио Дејаноса, аве никој најса акатекете дичеломен. Сарси условора кате џевдимасе. Значи кате мај бутар писарасе со дека Дурсија мензе од доктори, Дурсија мензе од пазари, Дурсија мензе и продавница, Дурсија мензе и апатека, па цавре года со шаин, чиден шише пластика, металја, бичинен, биш милиарди, 10 милиарди коđивјанен. У задње време што е најболнije, бишалена мен авике судора, дикакала е сметке струјаци, кај најсам устаниот е поцинален, кај те ламена дала паре. Дали амен молисара е Македонијата интегрила мен агја зораса, ко судо, кана месема егдром, суд број 2, нити да гледа приговор, нити ништа, само ми каже. Зашто не си платио струја? Значи, ова е факт дека ти не можеш да платиш струја. Да, немаш никакав приход, немам. Потпиши овде. Бам, потписал. Нити адвокат, нити ко да нас заштити правно, нити ништа. Потписал сам, не давајуći никакво објаснение, суд број 2 ми даде све сметке укупно и кад изашao надвор, гледам, tu piše presuda izvršena da ovo dužim ja. Negde dužim oko 2-3 evra struju. Računajući tu kaznu, kamatu, sudske troškove, notarske troškove i slično tome. I plus tarifa da se plati ovde industrijska. Zašto nam to nisu rekli gospoda od socijale? Što se odovanava sa Dejaminđe Katara UNHCR, o Rajo Carlos, o Rajo o Mohamedi, o šefe UNHCR-skog sad u zadnje vreme. No međutim, amen sam ke bari marginalizacija, sada ne namaro problemi, niko niman zolta šonola menđe. Apsolutno niko. A cavde i struja. Kavačerci bez ođaka. Niti drva, niti šporet za drva, niti ništa, apsolutno nemamo gde da se niti kupamo, niti peremo, niti da kuvamo. Katastrofa. Evo 2 nedelje mislim da je zaustavljena struja, parcijalno, znači po 3-4 familije se isključuje struja kako ne bi se pobunio narod i složio da izađe ispred njihovih vrata. Tako da stvarno preti da se širi neka epidemija ovde, u smislu zdravstva, kažem, šuga ili neka, ne daj Bože, zarazna bolest koja će morati da intervenira i bolnica i slično tome, a gde ćemo te pare da uzimamo. Pitam se, i poštovanu gospodu pitamo Ministarstva za trud i socijalnu politiku, kako ćemo dalje i šta ćemo dalje? Ako nije u stanju, brate mili, ja ne
ne molim Republiku Makedoniju da me integrira. Ako nije u stanju, neka kaže UNHCR-u. Ja nisam u stanju da integrišem ove ljude, zato što nemam za sebe kamoli za njih. Amen sam svesno sad si situacija ki Republika Makedonija. I si amen vaze problemora so acen egzatno tanavacaralen, ali kalasi najbitnije problemora amen sa trpi Sarajevo, muke, avi eduka, avi nasvalipe, ali Boga mi bez struje kanka najtucu te har, najkajte pecie, najkajte nanđove, sar majokota, najhigijena. Znači to su